Hello my beautiful people, mumeze fresh, nizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye hatandukanye. Of course ya tariki twari dutegereje turi benshi yageze. Ya tariki abantu benshi bavugaga ngo ese bizaba ryari, ku uyu munsi umukino bawimuye, ejo bakawimura, bakongera bakawimura. Finally twageze ku munsi w'icyitegererezo muri football nyarwanda. Of course biza no kuduhesha amahirwe nakwita ko ari mu ngeri zitandukanye, mu rwego rwo ku branding igihugu cyacu, mu rwego rwo kwishimira igikorwa kidasanzwe. Umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC wujuje stade Amahoro. Ubu tuvugana 45,000 byuzuye abanyarwanda, aba diaspora bo mu bindi bihugu of course bari mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kugura amatike yabo, buzuye stade Amahoro. Kandi imagine nyuma yuko umukuru w'igihugu, reka tujye duhindabo abantu bazikwiriye, ntago ari ibihugu byose byo muri Afrika uzasangamo stade imeze nk'iyo dufite. Stade Amahoro, it's something we should be proud of. Nimba koko uri umunyarwanda, niba ukunda igihugu cyawe, wakagombye kuba uri proud y'ibikorwa remezo uno musaza amaze kutwubakira. This is unbelievable. Aho gusanga nk'ubu ngubu ngiye nditanga urugero, nkorana n'abasore b'abanya-Nigeria, nkorana n'abasore b'aba-Senegal, nkorana n'abasore bo mu nce zitandukanye, ariko usanga urukundo, agaciro baha umukuru w'igihugu cyacu ruri beyond urwo twebwe tumuha. Nubwo ndabizi abanyarwanda baramukunda, ariko ndagira mbabwire ko uyu musaza gufata, murabizi ko football y'u Rwanda rwose atari is not that excited. Ntago ari football tuzare abanyamahanga bavuga ngo u Rwanda bifite football. Mu bintu byinshi twari improvinze, ariko football yacu yasubiye inyuma ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Ndabizi ko abantu badukurikira aha ngaha bari smart, they know better than me. Murabizi neza ko football yo mu Rwanda ifite ibihanga byinshi bikeneye no guhandurwamo, ariko umukuru w'igihugu we akaza ashinzwe aba yagakoze, ibindi bikicwa nabo bashyira mu nzego n'iki, ariko we nta kintu na kimwe tumushinja. Kuduha stade ingana gutya y'45,000, aba tukabona abanyarwanda 45,000 binarenga byemeye kwishyura match ya APR na Rayon Sport bakuzura stade. Ibi ngibi ni uguha agaciro gakomeye cyane umukuru w'igihugu cyacu. Ku ifoto rwose izabigaragara stade ari amabara y'ubururu n'umweru n'umukara, it will be so perfect. Iyi derby rero mwabavandimwe ivuza ibintu byinshi, kubera ko ni nacyo gituma ku munota wa 24 w'umukino abantu bose bazaba bari muri stade bagomba guhagarika umukino, bagahaguruka, bagakomera amashyi umusaza, just to thank him and to show him ko abantu tureba football, abakunzi ba football twapressure igikorwa nka kiriya remezo yakoze. Of course ni imisoro y'abanyarwanda, ni imbaraga z'abanyarwanda, twakagombye kubyishimira twese as a whole Rwandan country, ariko by'umwihariko umuyobozi n'abandi bantu bose bari kumwe hariya hejuru ba settinga bakavuga ati tugomba gukora icyo bita standard, tukereka Africa what should be done. Niki nk'umuyobozi cyangwa nk'igihugu cyo muri Afrika cyakagombye kuba cyubaka igikorwa remezo kabisa, ku buryo uzavuga ati mu myaka 100 iri imbere bizagorana cyane ko hari ikindi gihugu cyadukubita stade nk'iyo no musaza adukubise. Iyi ni standard bigomba gushyirwaho ku rwego mpuzamahanga. So bikaba noneho binongera uburemere bw'uyu mukino uzabeje, kuko umufano uzaba wuze muri stadium, yaba ari ku ruhande rwa APR FC, yaba ari ku ruhande rwa Rayon Sport. Ikintu azaba ashaka ni intsinzi, ikintu azaba ashaka no gutaha avuga ngo wow. Turabizi neza ko ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere n'amanota 29, APR ifite amanota 17, yego ifite ibirarane 2 irushaho Rayon Sport, ariko ibyo byose niyo yabitsinda ntago byahita bituma ifata ikipe ya Rayon Sport. Muri current form Rayon Sport bigaragara ko iri ahead of y'ikipe ya APR, kubera ko Rayon Sport niyo imaze gutsinda ibitego byinshi kurusha APR, na APR FC nayo imaze kwinjizwa igitego kimwe gusa, ariko hari imikino itakinnye nyine, niyo mpamvu tutazi ngo se iyo mikino maybe ari kwitsindwa cyangwa ikanayitsinda, you never know. Ariko bityo tureba ni derby.
uyu munsi tugiye kureba derby ikomeye cyane ishobora kuba decisive ku gikombe. Derby Rayon Sport itari ya Rayon Sport y'ibibazo, ifite ibibazo by'amafaranga, by'imishahara y'abakinnyi, abakinnyi bose bahembwe. APR yo ntabwo igira n'ibyo bibazo. Rayon Sport iri motivated, imaze gukina imikino 9 yose iyitsinda. Umukinnyi wundi wa football, ku bantu bakina football bo barabizi, the more you win games the more confident you are. Ariko iyo bigeze noneho kuri derby, kuri wa mukino ushobora kuba deti ukaba umukino mubi ariko amanota atagahindura ibintu byose, ahanga nago biba bisaba experience, biba bisaba passion, biba bisaba focus, biba bisaba mentality, biba bisaba ibintu byinshi cyane birenze kuba muri forme cyangwa mutsinda ibitego bingana gutyo. So Rayon Sport nakereza ko ifite squad nziza, APR nakereza ko ifite squad nziza. We will see a battle. Turaza kureba umukino mwiza kabisa uryoheye ijisho. Nago ndi buvuga ibintu byinshi kuri no derby kuko byinshi byavuzwe, byinshi bya speculation whatever, ibiri bube mu mukino birazwi. Ikipe imwe ratsinda cyangwa indi itsindwe, kandi just be humble, be flexible kuko buri kintu cyose kirashoboka. APR ishobora gutsinda, Rayon Sport ishobora gutsinda, zishobora kunganya, everything is possible. So icyo twakwitega muri uyu mukino ni ukwitega fire, ni ukwitega umurindi w'abareyo, ni ukwitega resilience ya APR FC. Nkuko mubizi igomba guhagarara nayo nk'igihagararo ivuga ati buri ikipe yatwaye igikombe sezo yabanje, sezo ikurikiye bigomba kuziprovinga ko cya gikombe yagitwaye ko kibimerita. Ubu tuvuze ngo champion ninde yaba ari APR, nubwo rero iri ku mwanya wa mbere, ariko ifite igikombe ni ikipe ya APR FC. Rayon Sport nayo ifite charge yo kugira gute, yo gukora statement, yo kwerekana eske aho turi turahamerita, ese umurongo turimo kuko niwo uri straight. Ibyo abayobozi muri press conference babibajijwe, bafite ibyo babivuzeho. Urugero Muvunyi yavuze ati ikipe ya APR FC imaze imyaka 5 tudakoramo. Ikipe ya APR FC imaze imyaka 5 iri ahead of Rwandan Premier League. It's time natwe kugira ngo twerekane koko twaje, ko duhari, ko ikipe ya Rayon Sport ifite gahunda. Byo bigaragariza of course mu kibuga barakora ibishoboka byose batsinda uyu mukino, whatever it take barabikora batsinda uyu mukino. Tadeo nawe yagaragaraga nk'umuntu uri confident, Tadeo yagaragaraga nk'umuntu kabisa wizeye intsinzi, ariko you never know. Uyu munsi nibwo tuze kureba ishiraniro. Twinjiye mu mateka ho gato, ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR bimaze gukina imikino 103. Nizo match bamaze gukina. APR bigaragara ko imaze gutsinda imikino myinshi kurusha Rayon Sport. APR imaze gutsinda imikino 42 mu gihe Rayon Sport imaze gutsinda imikino 31. Nta makipe ahangana cyane. Iyi kipe ya Rayon Sport yabashije kwinjiza mu izamu rya APR ibitego 124, mu gihe APR yabashije kwinjiza mu izamu rya Rayon Sport ibitego 134. Murumva ko just it's a little bit close. Uyu munsi turabakubita ejo mukadukubita, nuko bimeze. Mu bizaranga umukino of course harimo icyo bita icyo nishimiye ku giti cyanjye, Momo half time. Murabizi ko MTN igira icyo bita Momo bando, Momo pay, Momo everything, Momo. So yafashe iyo Momo kuko MTN nayo iri mu ba big support of this game, cyangwa bari mu bantu bo hejuru baguze Skybox, baguze kuba bazamamaza muri uyu mukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR. Nabafatanya bikorwa rero bashyizeho miliyoni kugira ngo umusore bita Rwarutabura, murabizi ko ni umuhuriga wa Rayon Sport wihebeye Rayon Sport, we na Rujugiro bagomba kwihwanira. Rujugiro yavuye muri Rayon ajya muri APR. Rujugiro you never know, ashaka kubona offer nziza muri Rayon akahita agaruka. So I'm just joking, but ajya ngo mumenyeshe ko muri half time kwa kunda abantu baba bari muri break ariho ako kantu kazaba. I don't know bazatira penalty zingahe, turaza kubireba turebe ninde uri butwara iyo miliyoni. Rwarutabura avuga ati ngiye nubwo nanyweye byeri nyinshi rwose, Rujugiro ni mugufi yanzamutera udupira tumuce hejuru, ariko murabizi Rwarutabura na jokes ze zidashira. So reka turebe rero Stade Amahoro yuzuye, Stade Amahoro iri full,
ku 45,000 by'abantu bazabasha kuri umupira n'abazarebera muri petit stade ntabwo bakita petit stade inyuma ya stade tuzareba. Reka tubiharire iminota 90 tuze kwirebera umukino mwiza. Nkuko mubizi ntago njye ninda mu Rwanda rwose, mba mfite amakuru menshi cyane ngomba kubagezaho ya siporo. Mbere yuko tuva mu Rwanda mureke mbanze nibwirire umuvandimwe yanyandikiye muri comment. Murabizi ko nje iyo wanditse kabisa ndagusubiza, turavugana tukaganira. We just keep conversation. Murabizi ko abantu bose bisanganga kuri Byinyo Football TV, we are just a family. Muri abantu turebana imipira, muri abantu do sharing emotion. Iyo Rayon Sport yatsinzwe, the more painful I am. Hari abantu benshi baba bafiringa nkuko mfiringa. Iyo ikipe ya Chelsea Football Club iri mu bihe bibi, ni igihe kiza ku bafana ba Arsenal na Manchester United na za Liverpool. Abafana b'amakipe duhanganye baratumokinga, bagakora ama emojis basebye ikipe ya Chelsea. Ibyo bihe bibi byose tubijyanamo n'abantu bamwe na bamwe bari hano kuri Byinyo Football TV. Iyo ikipe kiri mu bihe byiza, we share celebration. So ni nayo mpamvu rero mugiye kumfasha kumva ibyo uyu muvandimwe yavuze ati ese ku ikipe ya Chelsea tsinda ukibasira Arsenal, ukibasira ubwo sinzi ntabwo yigeze ambwira ngo afaniye ikipe, ukibasira Manchester United, ukibasira why? Ndamubaza ati se wowe ikipe ya Chelsea yatsinzwe ko ari we muntu urarubyina, ko ari we muntu cerebra, kubera iki Chelsea yo mu gihe yabatsinze nje nazanga nkahisha emotion zanjye, nkahisha ko nje kagahida mwaneye sinkore revenge, nje nagaruko neye. Iyo umuntu ankubise urushyi ntago nega itabangwa kubite n'urundi, no, nanjye ndamucunga neza naba nabishoboye n'ikibuye nkaba ntakegura n'umutwe tukawugabana, nuko nguko ngeneye. Ntago rero ndi wa muntu uzaza ngo nze ngo nkore copy paste y'ibyuriya yavuze. I just be me, I just express myself, nkavuga ibyo mbona ngendeye kuri statistique. Kandi iyo umuntu ambabaje nanjye ndamubabaza, iyo umuntu acimishe nanjye ndamushimisha. Ariko muri football tugira icyo bita fair play. Ntago ngiye nanga Arsenal, nta nubwo nanga Manchester United. Abafana baye makipe batazagira ngo mba nabibasiye, no, it's a rivalry. Arsenal turahanganye muri Premier League, Arsenal turahanganye muri London. Kuba navuze ko Arsenal itaratwara Champions League ntago byatumye ugatukana muri group cyangwa ugatukana hano muri comment. Ahubwo wowe usupporting Arsenal, gerageza n'ikipe yawe mutware Champions League. Nk'ubu ngubu Chelsea yamaze gutombora ikipe muri Carabao Cup, yamaze kuba izakina n'ikipe bita Flamengo, ikipe bita ako ndumva hari ahantu mfite zino group stage nyinshi cyane, tuzagira umwanya wo kuzigarukaho. Ariko Chelsea iri muri groupe G, Chelsea iri muri groupe D, iri kumwe niyo bita Esperance Tunis yo muri Tunisia muri Afrika, ikaba iri kumwe n'ikipe bita Flamengo muri Brazil, ikaba iri kumwe n'ikipe bita Club Rio yo mu Bufaransa. Ni amakipe ane agomba kwikarifiyamo ikipe ebyiri. Ubwo tuzagenda turebe muri ino tournament yose ese amakipe yitabiriye amezate, kuko Arsenal nirimo. Arsenal ntabwo tuyirikogonayizinga nk'ikipe. Arsenal igomba kubanza igatwara Champions League first kugira ngo ijye ku rwego rw'ikipe ziri big team. Iyo tuvuze big team kuri Europe, buri Arsenal ntabwo izamo. Arsenal iza nka big team muri Premier League, ariko kuri Europe nta kintu tuziho Arsenal rwose, kuko gutwara Europa League ni ibintu bisanzwe. Utaratwara Champions League ubukiri kwiga. Noneho mujye muri comment munuke I'm available, do whatever you do. Ariko njyewe rwose ndi umufana wa Chelsea. Ikindi kintu yambaje se, how long have you been supporting Chelsea? Bro, let me tell you, it doesn't matter how long I have been supporting Chelsea. Njyewe ubwanjye ku giti cyanjye ntago niyizi mfana yindi kipe itari Chelsea. That's all. Naba nyiri muto, naba nshaje, naba ndi umukecuru, naba ndi umusaza, naba ndi umwana, nje niyizi
ikipe ya Chelsea ariyo kipe ndeba, ariyo kipe nkunda, ariyo kipe ndi ku mutima. So kuba nazanga rero nkavuga about my football team, why are you offended? I don't understand. Angaha dufite abantu bacu tuzi neza yuko niyo baba batano ariko abantu bakunda ukuri man, abantu batijijisha man, abantu berekana bo baribo. Ntabwo ngiye nzaza mu ishusho y'undi muntu kugira ngo just ngo mbe hyped cyangwa fata ikipe yanjye nyishye ku rwego itariho. Ejo bundi navuze ngo Chelsea ntabwo iri muri title race. Enzo Maresca nawe yabivuze, arongera nabisubiramo muri press conference. Nubwo abanyamakuru bamwe na bamwe bajya muri press conference wagira ngo sinzi babishakira yego gukereya content, ariko nimba umutoza muri press conference yashize yaravuze ngo Chelsea ntabwo iri muri title race, uyu munsi kongera ukaza ukabimubaza, ni ikihe gisubizo mu by'ukuri witeze? None se aratakubwira ngo kubera ko natsinze ya match none ndi muri title race? Ejo bundi abo banyamakuru nibo bavugaga ngo ikipe ya Chelsea ni Conference League level, ikipe ya Chelsea ntishobora kujya no muri Big Four. Kuri sezo igitangira murabizi buri muntu wese azana prediction y'urutonde rw'ukuntu amakipe azahagarara azarangiza champion. Nta muntu n'umwe yigeze unyereka Chelsea muri Big Four. None ubu ngubu izo kipe zose mwahayipinze ngo Arsenal izatwara igikombe iri inyuma yanjye, Manchester City mwahayipinze ngo izatwara igikombe ziri inyuma yanjye, Man U iri inyuma yanjye. Gusa uri kumbwira iki? Uri murambwira iki koko? Reka mbibwire rati, nyuma ya derby yo muri Rwanda Premier League mu gihugu cy'u Rwanda, 1000 Hills Derby, ku cyumweru ejo tuzate twirebera umukino nanone derby yo muri London, match izaduza n'ikipe ya Tottenham. Iyi kipe ya Tottenham ejo tuzakina iri very unpredictable kubera ko iyi kipe yatsinzwe n'ikipe ya Crystal Palace. Wumve Tottenham ukuntu imeze, bukeye irazi kubita Man City muri FA Cup. Bukeye reka nze ndebe urugero nka run z'imikino nk'itanu ya nyuma y'ikipe ya Tottenham kugira mwumve ukuntu ikipe ya Tottenham utapfa kuyizera. Ikipe ya Tottenham yakubiswe na Galatasaray muri Champions League ibitego 3-1. Iza muri Premier League ikubitwa na Ipswich 2-1. Ipswich ivuye mu cyiciro cya kabiri ejo bundi. Kuri match ikurikiyeho iragenda igukubitira ikipe ya Manchester City ibitego 4-0 kuri stade ya Etihad, kuri stade ya Manchester City. Can you imagine? Iyi kipe nanone match ikurikiyeho bahita banganya na Fulham igitego 1-1. None ejo bundi batakaje kuri Bournemouth ibatsinda igitego 1-0. Ubu ngubu nuko nguko ikipe ya Tottenham imeze. Ntabwo wakwizera ngo ise ngo baraza bameze gute ngo uyu munsi baratsinda cyane bari butsinde, ariko ikipe ya Chelsea binikina biri clear. Chelsea mu mikino yayo, reka turebe na run ya Chelsea mu mikino 5 ishize. Ikipe ya Chelsea yanganyije n'ikipe ya Arsenal igitego 1-1. Murabyibuka umukwaju Pedro Neto yakubise muri bottom of the corner, I think hari mu minota ya nyuma kabisa y'igice cya kabiri. Ikipe ya Arsenal yadutsinze yizeye amanota 3. Uyu mupeti kuri passe nziza Enzo Fernandez arayirasa. Match irangira ari 1-1. Match yabereye Stamford Bridge murabyibuka mwese. Turanje dukubita ikipe ya Leicester 1-0, dukubita Hayden muri Conference League 2-0. Twagiye kwisura dukubita ikipe ya Aston Villa ibitego 3-0. Match ya nyuma duheruka gukina ni ejo bundi twatsinze Southampton ibitego 5-1. Twicasha abakinnyi benshi cyane, twaruhurije ba Nicholas Jackson. Murabyibuka ko Pedro Neto ntabwo uyu mukino yigeze awugaragaramo, Robert Sanchez nawe awugaragayemo, Levi Colwill nawe awugaragayemo, kandi aba n'abakinnyi bari kuri first sheet y'ikipe ya mbere ibanzamo mu ikipe ya Chelsea. Ibyo ngibyo byo birazwi, no doubt about it. So iyi match rero ivuze ibintu byinshi kuko ikipe ya Chelsea ntabwo igomba gutakaza ino match. We must beat Tottenham Hotspur to keep our momentum, kuko ntabwo ambwira ngo turimo turashaka kugarura abakinnyi bacu muri forme kugira tugaragaze igihagararo cyacu muri London. Duca agasuzuguro ka Arsenal k'imyaka yose maze tuzi imbere, duca agasuzuguro k'ikipe ya Tottenham
duca agasuzuguro k'izi za Aston Villa zisigaye zijya muri Champions League tugasigara muri Conference League. The time to do it is now. Kuko ngiye nubwo nababwiye ko nari guhatanira igikombe, ariko byibuza ndashaka ko byibuza Chelsea aya makipe byitwa ko akanyamakuru makuru. Twanganyije na Arsenal, tunganya na Manchester United, Liverpool iradutsinda na Man City ziradutsinda. Niyo mpamvu rero Tottenham itaza nayo ngo twigire ibyo ngibyo. Tugomba gukubita Tottenham tuhita dukomeza strike yacu yo ku mwanya wa kabiri. You never know, tuzareba match ya Liverpool, hagati yacu harimo amanota 7. You never know, Premier League is Premier League. Nkuko batakaje amanota kuri Newcastle bashobora gutakaza no kwindi kipe yari yose. So let's wait and see. Gusa icyo nshaka no kubona amanota 3 ku ikipe ya Chelsea. Ndakeka mu izamu Robert Sanchez, umutoza Enzo Maresca yamaze kubishyiraho akadomo, aravuga ngo baramwaje se ni bande bazagaragara mu mukino, bya bindi by'abanyamakuru nyine babaza ariko bazi igisubizo ko nta mutoza uzaza kubwirira lineup mbere y'umukino. Muri press conference yabwiye ati ni Robert Sanchez n'abandi 10. Ubwo rero no muri prediction biroroshye ko Robert Sanchez agomba kubanza mu izamu, Levi Colwill na Tosini ndakeka ko aribo bazakinamo hagati mu mutima wa defense. Ku ruhande rw'ibumoso Marc Cucurella nta muntu umukura mu kibuga. Ku ruhande rw'iburyo I think Marogusto is fit and is available, azahakina cyangwa umutoza akore nk'ibyo yakoze kuri match yabanjije, ashyire Moses Caicedo kuri left hand side, azaje yimvatingamo hagati rero harimo Lavia nk'ibisanzwe kuri holding midfielder. Imbere ye gato hari Enzo Fernandez na Cole Palmer nk'ibisanzwe. Muri winga iruhande rw'ibumoso Pedro Neto aragarukamo, iruhande rw'iburyo I think Noni Madueke nyuma yo gutsinda igitego agatanga na assist ashobora kubona umwanya akabanzamo, cyangwa ugashyiramo Jordan Sancho. Bose bameze neza. Jordan Sancho nawe yinjiyemo asimbuye kuri match ya Southampton atsinda igitego cyiza cyane. Who knows, umutoza ashaka kumugirira icyizere. Kuri attack of course ni Nicolas Jackson, niwe top scorer ubu ngubu muri Premier League mu ikipe ya Chelsea. Of course ibitego bye 7, ubu ngubu akeneye kuzuza ibitego 8 agakomeza akabankubitira. Nicolas Jackson bro, keep going just like that. Tugomba kuyikubita, there is no excuse. My prediction, ndakeka ko ikipe ya Chelsea izakubita Tottenham ibitego 3-1, ubundi tukikomeza ku mwanya wacu wa kabiri. Rayon Sport na APR prediction zayo nazo ni izo. Rayon Sport igomba kubita APR ibitego 3-1 bakikomeza muri forme zabo. APR nayo ikikomereza mu myanya ya 5 hepfo igahangana na za Gasogi na za Gorira, bakareba ukuntu bakwijonjoramo izabi ya 4. So reka turebe rero ngo birarangira gute, kuko byose nubwo dukora analize tugakora whatever, byose birangirira kuri pitch. Amahirwe masa ku basore b'ikipe ya Rayon Sport bagende muri ya stadium y'abafana bayihagurutse bayitwike. This is what I can say. Ku ikipe ya Chelsea Football Club abafana icyo twiteze nuko tuzabona umukino mwiza uri collective. Chelsea is playing very direct. Chelsea is playing by creating more chances. Kandi abizi ikipe ya Tottenham ntabwo ari ya kipe izagenda ngo yicare defend. Tuzabona game iri open irimo ibitego. Who knows, bishobora kuba na 4-2, bishobora no kuba whatever. Icyo nshaka nuko tukubita ikipe ya Tottenham tukikomereza run yacu nta guhagarara, dukomeza twerekana yuko we are not yet back but we are in the right direction nkuko mutoza Enzo Maresca akunda kubyivugira. So arakantu kabaye nshaka tugarukaho mbere yuko nsoza. Umutoza bita Pep Guardiola, he's one of the greatest manager football coach babayeho kuri isi. He's one of them. Ari kuri ya level kabisa, ugendeye ku bikombe yatwaye, ugendeye kuri ku bakinnyi yatoje, ku makipe yaciyemo, kariyeri ye is a huge career. Buri mutoza wese ashaka kuvuga ati none ageze kuri level yo kuzana icyo bita aba disciples. Reka niyere kuri Arteta yagiye muri Arsenal avuye kuri assistant wa Pep Guardiola. Ibyo yakoze muri Arsenal mwarabibonye. None ubu ngubu aje uyu muja muri gutoza company, Vincent Company uri gutoza muri Bayern, nawe is one of disciples ba Pep Guardiola.
Enzo Maresca is another guy, another assistant coach one day wa Guardiola. Murabizi ko Guardiola rwose ntago navuga amateka ye, nta nubwo navuga ibigwi bye kano kanya ngo nzabirangize. From agikina umupira kugeza na n'ubu ngubu, he's a huge man. Ariko uko byagenda kose, every era comes to an end. Igihe cyose nta kintu rwose kuri isi kibaho kitagira iherezo. Ikintu kibaho kitagira iherezo ni Imana, niko mbizi. So abantu tujya tugana nkavuga ati Roman Empire murayizi. He was very huge empire, bitaga Roman Empire. That one, ubundi bwami bwose bwari buturanye n'abaromani, bwagombaga kuza gutura no kuvuga ati turakubaha mubyeyi. Ariko igihe cyarageze, ubu ngubu ntabwo tukibubona. Ubu ngubu turi kwibonera, nabo nshaka kujya in deep muri politiki mu mbabarire kuko turi muri football, ariko ubwo mwabyumvishe ko buri gihe cyose kigeraho kikarangira. Tuzi ikipe ya Barcelona ari ikipe idakorwaho, tuzi ikipe ya Real Madrid ari ikipe idakorwaho, tuzi ikipe ya Chelsea Football Club ikonkaringa ikubita, tuzi ikipe ya Liverpool idakorwaho, tuzi Manchester United ya Sir Alex Ferguson. Ibyo ni ibihe rwose bibaho mu makipe umutoza agezaho igihe bikarangira. Eida bakabona uburyo bwe bw'imikinire, abakinnyi se bakageraho bakaba tired, bakananirwa kuko ntago wakina sezo enye eshanu kuri the same level. Icyo gihe bisaba ngo ikipe ikora icyo bita renew, bagakora icyo bita upgrade. Ibyo rero bigiye kubaho kuva muri icyo cyiciro ujya mu kindi, akenshi ikipe isubira inyuma. Ntabwo bivuze ko ikipe ibirangiye, ikipe isubira inyuma. So icyo gihe rero nimba kitaragera kuri Manchester City, byanze bikunze kiri hafi, kandi abantu bose barabibona ko it is looking very scary kuri Manchester City. Irakubitwa imikino 6-7 rwose idakoramo. So let's wait and see. Icyo nashaka kuvuga kuri uyu mujama nuko yakosheje hagati mu ntozi. Iyo ukosheje hagati mu ntozi, murabizi ukuntu intozi zita zisa. Abafana ba Liverpool baramumokinze, baramutuka baramukomera, baramubuminga, arangije agira gutya abereka umubare 6 gutya. Umubare 6 ashaka kubabwira ati njye natwaye ibikombe 6 bya Premier League ahangaha. Muri kuvuga ngo ejo mu gitondo bazanyirukana, kuko baririmbaga bavuga ngo ejo mu gitondo you are sacked. Arabereka ati nubwo banyirukana, I have CV. Ariyemera of course. Ikosa yakoze ntabwo ari iryo ngiryo. Ikosa yakoze ni iryo kwataka Jose Mourinho, kandi Jose Mourinho muramuzi ko nawe ni one of the greatest manager. Twebwe nk'abafana b'ikipe ya Chelsea Football Club, na n'ubu ntabwo turabona umuntu uza ngo asimbure Jose Mourinho. Na n'ubu ngo twabonye abatoza benshi cyane bagiye baca mu ikipe ya Chelsea. Thomas Tuchel yaraje mu gihe gito cyane, abatwaye Champions League, abatwaye World Cup, Club World Cup, abatwaye Super Cup, aratwara. Tubona umutoza bita Maurizio Sarri, nawe araza aragerageza atwara Europa League. Tubona Antonio Conte araza atwara Premier League. Tubona abatoza benshi bagiye batandukanye beza pe. Carlo Ancelotti yaciye muri Chelsea Football Club atwara ibikombe, ariko we still give this guy a very huge respect. Iyo bivuze bigeze kuri football cyangwa footballing level, Jose Mourinho yatwaye igikombe muri FC Porto, atwara Champions League. Pep Guardiola bigaragara ko nubwo afite iyo sifa, ariko yagiye atwara ibikombe mu makipe akomeye gusa. Mu makipe amenshi banamushinja yuko yagiye akoresha icyo bita cheat, yibye. Nko ku ikipe ya Chelsea yarayibye rwose, abantu barabibona. Badukura muri Champions League, ikipe twayitsinze, badukorera amakosa, bakora ama penalty, bakora ama rouge, arbitre aratunanira. Uza kuba n'umukino wo mu mateka ugaragara ko ari wo mukino wa mbere wabayeho kwibwa gukomeye kwa opponent. Ni ikipe ya Barcelona yiba ikipe ya Chelsea Football Club. Nubwo twakoze revenge kuri sezo yakurikiye, ariko ibyo ni ibintu mbabwira byabaye muri Manchester City. Ahari ndagira mbabwiye ko Manchester City ubu ngubu ifite icyo bita law suite, cyangwa ifite charges z'amategeko ikurikiranweho ibyaha birenga 150, harimo kwiba abakinnyi,
harimo gutanga za bitugukwaha kuba agenti, ibintu byinshi cyane, kurobinga contract z'abakinnyi ifite charges 150. Nukuvuga ngo uno mugabo afite success, ariko behind success yiwe hari iki? Kwataka Jose Mourinho muri press conference akavuga ati ngiye natwaye Premier League 6 yatwaye 3 zonyine. Jose Mourinho ntabwo yari guceceka. Of course yaje agira ati, ndabivuga nkuko Jose Mourinho yabivuze kugira ngo abantu bari aha ngaha bumve uko Jose Mourinho yabyakiriye. Yavuze ngo Pep said something to me yesterday. Ejo Pep Guardiola yamvuzeho, yavuze ko yatwaye Premier League 6 ngiye ntware 3, ariko njyewe iyo nsinze I won fairly and clearly. Njye natwaye na cyangwa natsinze ibyo nakoze byose fairly and clearly. Ntago nigeze niba, kandi ntabwo nigeze mba arrogant, kubera ko yasoje agira ngo if I lost, no, yasavuga ngo I don't want to win with 150 lawsuit. Ntago nshaka gutsinda mfite ibihano 150 cyangwa mfite ibyaha nkurikiranweho ibyaha 150. Numva ko ni nko kumuvuga ati nubwo utsinda cyangwa wakoze ibi nibi, ariko urakurikiranwe ko uri mu bujura. Ni nko kwiba, ni nko kuba wa mbere mu ishuri ariko ukopera. N'urwo rugero rworoshye cyane, ukaba wa mbere bakakwemera nk'umuntu kaze, ariko mu by'ukuri ukora ukopera. So yasoza agira ngo if I lost I want to congratulate opponent. Aho yashakaga gukubitira mu mavi umutoza Pep Guardiola, kuko yagiye agaragaraho inshuro nyinshi iyo yatsinzwe ko yivumbura akagenda atanagize atanashekinze handi n'umutoza, cyangwa ngo anavuga ibintu byiza, cyangwa avuga ko yapreshiye opponent ye ko yamurushije. Is too arrogant. Mourinho rero naho yagombaga gusubiza, of course. So ntabwo nari kugenda nababwiye uko murabizi ko tugenda ducamburiya tureba n'ibiki biri kuvugwa muri football in general. Ndasozereza kuri transfer rumors. Nyuma yuko abantu benshi bavuze ngo Enzo Fernandez yaraflopinze, byagenze gute? Chelsea irashaka kumugurisha muri transfer window, this coming January transfer window. Ikinyamakuru cyo mu Bufaransa nicyo cyashyizeho kiragira kiti Casadei and Chukwuemeka are the one to be sold or loaned out muri ikipe ya Chelsea Football Club. Kandi koko biragaragara ko uyu mupeti Casadei na Chukwuemeka bafite talent, ariko ntago bashobora kubona umwanya, kubera ko hagati dufitemo abakinnyi benshi, dufitemo Lavia, dufitemo Enzo Fernandez, dufitemo Caicedo, dufitemo Cole Palmer, dufitemo Joao Felix, dufitemo Christopher Nkunku, dufitemo uyu mupeti twaguze muri Leicester Deuce Hall. Mediane ikipe ya Chelsea iri complete. Ejo bundi hazaba haje Kendrick Paez. Oh my god, there is no way Casadei cyangwa Chukwuemeka bashobora kubona umwanya, kandi kugira ngo umukinnyi ahitinge kuri level ye, final level ye, nuko ababona playing time. So bashobora either kugurishwa, ikipe ikabona amafaranga. Ntabwo ari abakinnyi babi, amakipe arabifuza cyane muri Premier League, cyangwa bakaroning out bakagenda bagatizwa bakabona playing time, nandi makipe akababona from loan, bakaza bafata umwanya wabo mu ikipe ya Chelsea, cyangwa bagurishwa ku mafaranga agaragara kurusha uko baguma kuri bench batabona playing time. Ni naho ngaho nsoreje amakuru y'imikino yacu. Murabizi ko ndabakunda cyane. This is what it is. Weekend igiye kuba fire. Tugiye kureba match iryoshye y'ikipe ya Rayon Sport. Mu kanya tugiye kureba ikipe ya Chelsea ejo ikubetana n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Turebe se Chelsea iraguma ku mwanya wayo wa kabiri, turebe se ikipe ya Rayon Sport irakomeza ikonkaringe. Who knows? We will enjoy. Icyo nizeye neza nuko we will enjoy. Ndagaruka ngaha mbabwira uko byagenze, twongera dukomeza tuganira. Niba utarakora subscribe kuri iyi YouTube channel, please mwandira ku kantu, mujye mwandira like kugira ngo dukomeze to building a family. We grow every single day. Ndashimira abantu bose bakoze subscribe. You deserve respect.
ndashimira abantu bose bareba video yanjye kugeza ku musozo. You are the most beloved people kuri iyi si rwose. Ndabakunda cyane mu byumve, kandi ni mwege mwafashe ino YouTube channel from scratch, from down, tukaba tugeze muri 100 plus subscribers. We can even reach 1k, we can even reach more than that, because whatever happened, it's you people. You are the most deserving to celebrate whatever step we step in. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. A la vista, ciao.